Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle des radios. Wena mai o rana whaahua tātou I tō tātou farerei whaahut ATM hana nei te te mei te unei tātou I te pū Opere no te teie Opere ai te te mo no te ihoai e mau tōturu whaarheid ai tō tātou mo utua whare e te umai a tō tāwini I te whaatere hau hapa ona I te rea tua I rana whaatere hau Te rana e hia rātou I whaan o I te ie tōturu te ia whatea nei te venei e piti ahuru mawa au na utua whare o te whaan o I te ie tōturu nā toi mau teie a tōturu e whaatahia no rātou ia hiu mai te tātou urtoi troa ao tū e matahiti te whai te numero o te mau utua whare o te whanau nei te mau tōturu teie a tōturu tini ai tra whai tō tautini e pāhanere o prou ai tātou e tāpura hipa rei te ie o te rewahia nei te mahana e tā aue ar te nei tā e noa tu e te parau no te patura ai te mau whare o peas te parau no te patura ai te mau nohoraa tō tiare no te mau utua whare e vai tau e o nei te iter ai te imhana te manuiar a o te portita o te arte henei te hau whenua I te imhana e nār toi te orer ai o te u portita ar toi te mau tuawhare mei te mea harita tō e ui te mau tuawhare o te whanau I te imhana nā rātou no hoa e pahono ere ai taru atu te parau no te u te parau no te mau pupu portita e tia turihia I te mau tuawhare tamato e whaatura nei niai tō rātou mō tia rā e te mea rā tāu e emo I niai tau tia rā faatere hau te imi rā I te mō rāwea I rei te e mau tōturu I a whanau te mau tuawhare o te tia nei te imhana te oera te whanhot ano te portita a Aita, te portita tini ai te mano toi te mau tātai a tai rātou I te tau no te mau maaiti rā e tomo rātou toi te pia poiri nā rātou e maaiti te mea tā rātou hinaro ai te tātai pia soi rātou o te ria me haperoa te tei mau te ira areo te parut ai tapuro hipa portita te ie te hia nei no te mea taitra te me ai te tia portita I pia soi rātou I a tū rātou I taratou titeti tini ano hoa I tirutoi tō rātou whirurira I te atua hera te rehe motorere ano tō mai te ore na whaa traia por ai mai ti au ana mena hei rātou Aita ai tō e mato I rātou e watito hia te tātua arau te mau tāwana, o re rā te mau mono tāwana. E tui te mau oroa mei te ie churu, e tā mai te mau mono tāwana nei, te mau tāwana. E promo te imhana I tato whaa I tā mai, rā te tetuni nei au, tui te oroa I tupu muri mai. E teto mai te tāwana nei, o re rā te mau mono tāwana, e pia sho I ausho nei. Te me hope a horo ar ate mo tōturu e tupu a te tei mo Opere rā. Ramau, e tupu ahau te mo Opere rā, anan hei, e tupu te tei Opere rā o te mo tōturu I teie rapu, I tarawao, e titohi e te no utuawhare, mona wau hataroa hoi hanere ane, no utuawhare. Waisho nei, nani ei tō tia rā whaatere heu, e miau na au te mo oroa mei te ie churu, no te mea, I te hia te oa arto I te mo utuawhare, tō rātou ananata no te mea o ti ei rātou I tā rātou mau tōturu. Ai te pā rātou I manao I tū e te me e tai mei te I mau tōturu I tō rātou rima. Ai a tai tra mau tāpa o mei te ie churu, miau tō hoa e ere ana no te harera ai o te hepo hepo I tō I rātira. Te rito tō hoa I te parau no te amui rai pia soi rātou, I a tupu te mau teime o oa mei te ie churu. Aruru me te whata. Aruru. Kora nā tore rea ane hana e whai te mei te o? Tauihaa Joseph tui o no whaau. Te mhana ua tupu honei te Opere no te tei mo tōturu tehi no te whaarheid ai te whare o oe ato te whan o mai e hia maurora a tō oe ti ei noa rai te tōturu. Piti matai ti o tō ti ei noa rā, me oa te mahana. Oa reiro tau te mahana, no a te tauturu, maruru te atu atu. Maruru ato whaatere hau I hapa o mai te ie. Maruru tō e a Bouissou, Rato Pauro, a Opere maruru. Te tei poro I ana oe, te te mo pufeti pā, mo tuapare. E fō hare me whanau te tauturu whare, me horo anu. Maruru mai. Maruru e au tautau. Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle des radios.